koa io 400 mégawatt ary 40 mégawatt amin'izany tompolasy tompoko vavy omena ny toliara tompolasy tompoko vavy toy panneau solaire io toy 2,000 avao ty vidiny isam-bola afaky tao raiky ahinao amizay ia president reo nandiniky tokantranontsika ngahy presidentsika io nieritseritsy nandiniky soa i hainy tsika mijaly mandoajala amy jirama tsy mandoajala amy jirama sasy ampony reto maro iato misy filo vasa iato reto raiky roe ampony 5 naon'io zany panneau solaire kelikely io avao ary tsy matimaty toy anatiny 50 tao tsy hisy sasy talama iketo lafa pirehety raha toy tokony hotiaronareo libogosite fa ino mitondra fahazavana ho amitsika iaby tompolasy tompoko vavy tsy hisy intsony fahasahiranana amin'ny fahazoana rano fisotro madio noho ny vahaolana nentin'ireo kandida laharana fahatelo amby folo Andry Rajoelina ho an'ireo toerana amin'ny alina vao mahazo rano eto Toliara renivohitra. Maro koa tanà bomatimate ty pompy amindrozy any amitsika any zany fa nandefa camion eto koa presidentsika hanao forage manomboky inanik'io zay tanà hita hoe fa tsy ampy ny pression rano amin'ny any tonga dia mihetsika forage izy ary tsy andova-bola io anatiny 10 tao tsy lany rano ambany tany ao tompolasy tompoko vavy ia koa ty president havita heritreritra an'izay manome tokanareo zay tompolasy tompoko vavy fa tsy hisy sasy fa 24 heures sur 24 heures mahazo rano tsika iabiaby efa niomana hitondra fahazavana ho an'ny tokantrano tsirairay ny kandida Andry Rajoelina raha ny nambaran'ny komity mpanohana azy ela tsy hoela amin'ny vesatra amin'ny fandoavana ny fakturany jirama isam-bolana ny vahoaka ny Toliara raha ny fanazavana. Generali kami vitale